Lufonija je nekoć bila prekrasna zemlja, prije nego što ju je osvojio strašni misteriozo i pretvorio je u ovo. Zašto? Misteriozo se boji da će Glufonci otkriti njegovu tajnu, tajnu velike moći. Dokov odlazak. U posljednjoj sačuvanoj šumi Glufonije osvanuo je sunčan i vedar dan. No dok stari mudrac jedva ga je bio svjestan. Više nije bio ptica kakav je nekoć bio. U stvari, odlučio je poleteti u neka viša područja. Napokon zora, zdravo sunce, ptičice, pjesmo. U kostima osjećam da mi je ovo posljednja zora, da. O starosti ljeta prolaze, sve nas to čeka na kraju. Odlazi dok odlazi. A što će se dogoditi dufačima kad ne bude mene da ih vodim i savjetujem? Ali ipak, pomoću ovog uređaja za snimanje koji je Zip donio iz dvorca, moći ću im ostaviti nešto mudrosti u zadnji. Ta budalasta, bezmozgasta stvorenja, a što će oni bez mene? Misteriozo će pobijediti i pretvoriti našu zelenu šumu betonsku pustoš. Prava sreća što neću biti ovdje da to vidim. Sve postaje mračnije, udaljenije. Kusnuo je čas. Zbogom moji Glufonci, odlazim u veliku šumu na nebu. Boksi, samo žuriš? Uvijek imam puno posla, Ivani. Treba ću pobrinuti za ovahe, pospremiti. Pa zar se baš nikada ne odmaraš? Sad ću sve dok ima posla i nedobivenih bitaka. Što si rekla? Ja nisam ništa rekla. Što je to? Dopire od Dokovog stabla. Drži se mene. Jesam li dostigao? To je ta velika šuma na nebu. Lijepa je. Ali ipak, molim vas, još ne. Ima li nekog da me čuje? Alo, moram još puno toga učiniti. Još nisam spreman za posljednji let. Molim vas, pustite me natrag da nešto sredim. Mirim se lako, životu je kraj. Stigo je rasan pucat. Ja htio bih opet proživjeti dan. Mladosti moje na čas. Poželim zaustaviti dan. Da proživim još koji dan. Igru ja želim ko dan.
igra još traje i mi svi u njoj. Tužno je ostati sam. Znam da u igri dočekat ću kraj, ali ipak ja neću biti sam. O, čini se da je gotovo. O, gdje sam to? Zip, šta je s tim? Zok, ja sam Zip. Jesi dobro? O, Zip, dečko moj, ti si, slab sam ti, vrlo sam ti slab. U glavi mi lupa, oči mi ne vide, kljun mi ne kljuca, boli me mozak, u trbuhu mi ječi. Bolesne li su ove, prijatelji, blufonirao sam. Joj, Zok, pa tebi nije dobro. Tako je, još i gore od toga, puno gore. Eto, svjetlo mog života gotovo se ugasilo, još malo i odlazim. A kamo ide, Zip? Ne znam, Ivančiće. Zar ideš na nekakav put, Zok? Da, dečko moj, u daleku zemlju. Zbogom, Zip. Zbogom, Ivančiće. Mislim da je stvarno bolestan. Što da radimo, Zip? Kad sam se jednom prejeo ovaha, ženšen mi je dala juhu od barskog bilja. Ne, moja utroba ne bi mogla podnijeti takav napitak. Evo stiže ženšen. Ženšen, ti ćeš nam pomoći. Pomoći? U vezi s čim? Radi se o Zoku. Ne osjeća se najbolje. Mlitava pera, mutne oči, nedostatak snage. Očito da mu nedostaje soli. U krvi mu fali željeza. Tonik od mineralnih soli svakako bi mu pomogao. Svakako. Ali gdje da nađemo te mineralne soli? Pa, mineralnih soli ima u zemlji, u stijenama. Treba samo kopati. Treba nam svakako netko tko može vidjeti kroz zemlju. Da nam pokaže gdje su ti minerali. Psiho. Naravno. Ženšeng, dovedi psiha. Reci mu da je u pitanju život ili smrt. Sanjao sam divan san. Sanjao sam da prođem najveću kost na svijetu. Bila je ogromna, nisam je mogao ni nositi, ali bila je moja. Šuti, bijedni mješanče, vidiš da se koncentriram. Zašto te gnusne živine plaću oko s lopatama? Ako misle da će prokopati do mog najdubljeg podruma i oteti moju tajnu, ljuto se varaju gnjide. Nitko i ništa mi je neće oteti. Čujete li? Nitko! Limeri, odmah da si tu. Zvali ste, ser? Gdje si do sada? Želim doznati što se to događa tamo prijeko u šumi. Odlučno protestiram. Upravo sam obavljao svoju jutarnju uljnu higijenu. Uljnu higijenu? Ma razbit ću ti sve tranzistore u toj limenci od glave ako ne izvršiš naredbu. U sekundi ćeš se naći na smeću, čuješ li me? A sada otkri što te živine namjeravaju. Dobro, tiho. Znaš što treba raditi? Svakako. Shvatio sam da su moje specijalne zmijske moći potrebne za pronalaženje posebnih supstancija. A sada, Medeni, podigni me i odvešću vas do cilja. Joj, baš mi je žao, jer ti možeš još uvijek pronaći te minerale.
minerale. Znači mali dlakavi to traže. Traže dragocjene metale.